kumsang khat zariat chho khan NASA hnuaia thok Alan McDonald chu engineering company pakhat Morton Thiokol Space Shuttle project an khoi mek solid rocket motor project a director in a oma kumsang khat zakwa samariat paruk January thla khan an project aminga Challenger shuttle an ti chu enchin tura ka chhuwa le an tuma mase project director Alan McDonald le atim te chuan classic khovo takawang chuan sumle tha tam tak seng an boi pui an van boruak long ka chhuwa tum chu a hlot ling don in an threlova launch phalna po chu a sign du lo nge nge ani Alan a chuan a khola part poimo tak mai pakhat o-ring an ti mai rubber washer chu khowat tak mai chuan a met khonganga chu chuan a tingat zo lowin a ring tlata fuel leak siamin an rocket chu apuak theidon ni in a soyani Morton thai kola an ho tu te chu a min thei trepa ma se NASA lam chuan fin fiana omlo chuan an project hau tak tak chu da trol mai an tum si lo chu wang chuan kap chuak tura an thutluk na chu an kaltlang pui ta thova Alan McDonald ta chuan launch na tura rem ti na chu sign du lo ma se a boss te chuan an sign ta thova khasi khovo tak noya chuan Challenger shuttle chu ka chhuwa anita ani chu ta le Alan McDonald rin lok le lo soilok angei chuan an thlo chu atanga reilo te a thivot le na tak chuan o-ring chu met khongin a na tho tur a thok theilo tangeya nasa taka fuel ling ngalin mit khap karlova apuak darta ani he Challenger space shuttle puaka hian astronaut pasari lain nunna an chan nge nge ani Dusan Dusko Popov chu Indopui pani na lai khan Serbian double agent ania MI6 le abwe anti mai titan arukina thokane Popov hi zudu ve tak poisa khelching le meiche kop kol na sa takania ama amel thra ina zeiboka atal hiar theile he amizia ahun laya meichelem tak hi voin thleng po film mu nom takla ni reng James Bond character inspire tu ani nge nge nia soyani anun phung hole in thla da ave tak hian rin a hlo lo pha a FBI ten athu soyan oilo na chan berpo anita ani kumsang khat zakwa somli pakhat khan abwe ta na atho na lama United States a azina heta hian FBI ho chu aru ka be popin hun rei lo te a USA a long chol na mun Pearl Harbor chuan Japan ho be atok dona lo in ring lok turin thu arona he a thil riat nem nge na tur evidence po nei thlap thu asoya chu afin fiana nei pakhat jok chu Tokyo omek mi poimo tak pakhatin HMS Illustrious Hawin Italy rama Taranto lotling taka an beidan le anral reldan lakhom tura atina ania he hian khatiang chi khan Japanese Hawin an melma US bayan tum ti ati chiang ani afin fiana nei dang le chu US le Canadian Air Force te chan tura Germanin questionnaire an buat sai chu ani he questionnaire hian Pearl Harbor muna sipai chakna tele an ven himna that tok le tok lo lam zo na te telani nge nge a Japan lamin heng zo na le chan na te hi an man tangkai nge rin ani bok Popov hi heng questionnaire boy puya USA kal po hi ani reng ani mase heng FBI te hne na thuro na pek le evidence anei te hian White House a thleng zo lova a khosak danin alo zir lo bok nen khati hun laya FBI chief J. Edgar Hoover Khan ama hi angai na hlol lova henga thu soite po hi a uk sak du lo ni arinani Pearl Harbor be ani tak no kumenga mozat sangha zakwa somsari pani vel thleng khachu thuron dona ngai tha awanga ati sual thu botum hian Edgar hi aboy lea mase thu plen theilovin heng documents te hi British intelligence lam chuan khovel hriata an hailang ta ani Dusan Popov thu soikha lo ngai hrain lo oi sak ni selachu Pearl Harbor chian na kha an pumpel theinge yanga Hiroshima le Nagasaki khopui po atom bomb manga be ani kherlo mai theiani cyclist ropui Lance Armstrong kha cycling mai baka khovel in fiam mi zinga ngai san omber ti hiala soithin kha ania kumsang ni som pania athil ti dik lawa wanga rem na rap thak tak ato ma kha chuan mi te ngai san le ngai nat a hlo em thin ma se khanga wanglai huna te po khan ni hringai nat lo le nok ti ruk tak te po alunga ve viawani ome kumsang ni pakhat khan racer tho Greg LeMond ta chuan Armstrong chungchanga thil fel hlel aom thua soi chuaka drug test nei thin tu Italian physician Michel Ferrari nen chuan aru ka thok dunin
thil thalo tak an ti thin ni na soya Armstrong awang lai alo ni bok nen a soi fu vak lo mitam takin an huat rona cyclist zinga po kom du lo le ngai sak lo outcast ang hialin an soyani ti chuan angoi tawang wanga kumsang ni palia cancer natna ane nuwa ro pui taka Lance Armstrong lo let le nu lok khan lemon ta chuan engma soi lo tura vo be ani thu a sai chuak le tatlat mai lemon thian bicycle line ane ve a hei hi track bicycles hawin an noya an ral chua saka track bicycles company hi Lance Armstrong main sponsor te an ni bok nen engma a sai chuak ngam lo ni riat ani lemon ta chuan hun khir le hreom tak Lance Armstrong ale a team te awang hian atong ti asoya heng athu soi te awang hian kan company maya tibal ti in a bicycle brand zor saktu track bicycles te chuan an thlau thazui le ta zela Tour de France champion lomna a po voi thumlai champion to ni ma se VIP taka oman phal lova ni pui zinga thutu rati ani chuti taka thlau thlak le nok sak chan chang chu ni ma se kumsang ni som pani khan Lance Armstrong chu damdoi alo mang thin ti le phalo thil rang rang aman thin te chu hailana finfia alo ni ta a adam chunga cycling khovela tel thei to lo tura rem ni in a title lo lak to zong zong te po chu hli sak ani ta a ama kumliam ta a lemon ta soi kha adik ti an hailang ta chi ani cycling khovela lemon ta career se to chuan ngai ron o chole tanin kumsang ni som pali khan a bicycle line chu atinung thar le a voin thlengin American zinga Tour de France champion thei om chhun alani tareng ani October ni thum sang khat zakwa somkwa pani khan Iris Zaithiam Sinead O'Connor chu American TV show lar tak pakhat Saturday Night Live SNL a in lana heta hian Bob Marley la war ti chu athu ti dang lamina sa ahla thu pa ngai vun rong awanga in mu sit na lam chu mipat meichian na awanga tor na lam rong kai na thlaka azai zo hian camera ma a Pope John Paul II a thalak chu lek langin a pot som ta vek maya be tur dik chu be ro ti ina soi zuani live program chim tu mi pui ho chu abara khai le maya live program ani bok nen backstage lama production crew te po chuan ti mai tur hrelovin an ham hai le mai stage chu san thlengin mi pui chuan an bu na se em mai ani oko nari chu athil ti awang hian soisel a hloin huat a hlo zui le a politician le milar zinga la ama soi chia an khumbor bor tu an tam na samai anu kar le a SNL show abok chuan an host Joe Pesci chuan pop thalak po chiat char khom le chuaron kenglanga khati lai khan omila chu Sinead O'Connor kha ka beng du hial mai theani tina soya athu sailom hian mi pui po an lo awri durani ahun lai chuan he athil ti hi soisel le demron lo hle ma se tun lai khovela mi chuan pui thiam te zinga mi pat mei chiat na fi hlim lo le Catholic Church in khoi borban na lam thu hi riat tur atam ta hlea hemi konga an malak na Vatican chuan soisel an hlo hle nge heng mi pat mei chiat na konga fi hlim lo pui thiam te hrem na konga malaka hne ka thup bo tuma an man hlel jok chuan dem an hlo hle ani khang hun lai khan heng bo ruak hi van tlangin an hrelovin an langai sak tok lova Sinead O'Connor chuan amalam hun chiat vek po huamin TV live program aron out chua pui ta kha ania fak le ngai san a hlo le no viau thung ani